Snapchat je još uvijek bio prilično nov kada se ova priča dogodila. Bilo je tu neko vrijeme krajem 2011. tijekom moje prve godine srednje škole. Imao sam jednu jako blisku prijateljicu, njezino ime bilo je Samantha. Samantha mi je jedan petak prije vikenda rekla da će mi poslati zahtjev za prijateljstvo. Kada sam stigao kući taj dan sam dobio zahtjev za prijateljstvo. Slika profila bila je od Samanthe. Sljedećeg dana bez oklijevanja prihvatio sam je. Mislio sam da je zahtjev upravo stigao prije nego što sam završio domaću zadaću. Istog dana dobio sam poruku s tog računa. Zapravo dvije poruke. Pitala je da li mogu doći sutra u njenu kuću, možemo imati party. A druga poruka je njezina adresa. Bio sam jako sretan jer nikada prije nisam bio u njenoj kući, a upoznali smo se davno. Te godine i osim toga nisam bio često pozvan na zabave. Adresa koju mi je dala bila je u blizini jedne kuće, pa sam odlučio krenuti sljedećeg dana. Kada sam vidio kuću, provjerio sam više puta Google karte kako bi se uvjerio da sam na pravom mjestu, jer je ovo mjesto bilo vrlo neuredno i prozori su bili pokriveni onim vrećama koje dobijete u prodavnicama. Nešto se nije činilo ispravnim. Kuća je bila vrlo skromna za Samanthinu obitelj. Još smo pohađali privatnu školu. Shvatio sam da je adresa ispravna, pa sam pokucao na vrata, iako sam bio malo neodlučan. Vrlo brzo se otvorila i čovjek me pozdravio gotovo kao da me očekuje. Imao je oko 16 stopa s plavom kosom. Doista nije izgledao slično kao Samantha koja je bila kratke crne kose. Pitao sam jesu li povezani. On je jednostavno rekao da. Bio je to vrlo običan i čudan glas, pa sam ga upitao o vrećama na prozorima i rekao da je to zato što su građevinski radnici još uvijek renovirali kuću. Prije nego što sam bilo šta stigao pitati ili nešto reći, pozvao me unutra i odmaknuo se kako bih mogao proći kroz vrata. Ušao sam u malu kuću, sjeo sam pokraj izderanog kauča. Pored kauča bio je neki pas. Čovjek je rekao da su kauč kupili nekoliko dana prije mog dolaska. Rekao mi je da sjedem i sačekam dok je on otišao nešto uzeti. Provjerio sam vrijeme na mom telefonu, ali u trenutku kada sam ga uhvatio, vibrirala je poruka. Tu je bila obavijest Snapchata, tu je bila Samantha. Poslala mi je zahtjev za prijateljstvo. Stvari su postajale čudnije. Je li napravila još jedan profil? Zašto bi to učinila? Tako sam odmah zbunjen odgovorio na njen zahtjev i poslao sam joj poruku. Tvoja kuća je tako čudna. Gdje si? Upita ona. Rekao sam u tvojoj kući. Ja samo imam stan, reče ona. Srce mi je u prsima potonulo. Mislio sam samo se šalila sa mnom ili nešto tako. Mislio sam da to nije smiješno. Odgovorio sam joj. Tata ti je u kući, gdje si ti? Nije odgovorila nekoliko sekundi. Konačno dobio sam odgovor. Odgovor koji je potvrdio sve. O čemu pričaš? Moja mama već neko vrijeme je razvedena. Čekam te kod vrata, gdje si ti? Otežano dišem. Šta da radim? Jesam li doista ušao u kuću stranca? Stranca koji je imao mamac za mene. Kad čujem šaputanje iz druge prostorije. Čovjek je izišao iz sobe sa još dvojicom muškaraca. Jedan je držao gustu crnu vreću u rukama. U potpunosti sam pretpostavljao onu najgore, te sam što sam brže mogao izašao iz kuće. Neko vrijeme nisam se osvrtao, čak ni kada sam čuo korake iza sebe. Nisam prestao trčati sve dok se nisam vratio kući, sve dok nisam bio u kući sa zaključanim vratima. Jedva sam povratio dah, a izgledalo je kao da mi prsa gori. Kad su me vidjeli mama i tata, bili su veoma zabrinuti i tražili su od mene da im objasnim šta se desilo. Između udaha pokušavao sam im reći šta se desilo i oni su pozvali policiju. Kad je policija stigla tamo, ti stranci su otišli. Ta je kuća bila napuštena. Niko tamo zapravo nije živio.